Kwa omwana bodaboda ku cooperative stage amafuta yego komento ko gamente tene percentage by the way nene mono ya to affect rimuna nto chikasoma to ariko bogoria to ko chikoboria kasoma como mentero monto go te bitigada wa istigata ale sengencho amafuta mentre ligo libobe bono nto serikali ya to tebetinga bottom up ngoto konye rimuna nto mwana inchi onse bono ndoche igo ya chakire just dituke limori okali aitire tali gutokora igoro je ba taite gutokora bodaboda ngaitogochi kosia mafuta na otomenyete na ro mafuta na otokoliera actually to sabe serikali onyendi banja batochali libalo tanga bottom up instead yo gutokora gono gutokora tali bottom up. Samaleta ngoro ku Marunga Roberts mwana bodaboda ku cooperative stage twa kumiria serikali okubokera lero twanyoria maguta amentete oiteke wango tota expected ono naro twasinye to kobona ki serikali ko yasete nyitole no basemeringa ngoto yari ngebi nari komenta namba gutekera amentire uboyo bwoigete 3500 na kibogoja gwikira mwana inchi onye barwete libisita ose bado igona lili ndigenda komenta ndio twale go sabonye ndi yanyarekana onye ndi yanyarekana so gwanja kwa kogokyo mwana inchi kulingana muna twaserekete nga tusoire state out atokonye ayiria maguta na lie bintu byonsi biraga ikiarekene ngeyo kegochikogwa onya maguta amende.